Ishimwe Dieudonné Prince Kid, umuyobozi wa kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yahoze itegura irushanwa rya Miss Rwanda, yatsinzwe urubanza rw'ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwaburaniwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Hemezwa ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Kamena umwaka 2022, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko Ishimwe Dieudonné ukurikiranyweho ibyaha bishingiye ku ihohotera rishingiye ku gitsina afungwa by'agateganyo, bityo akazaburana mu mizi afunzwe. Muri uku gusomwa kuri rubanza, Ishimwe Dieudonné ntiyagaragaye imbere y'abacamanza, ahubwo hari Maître Nyembo Honorine umwunganira mu mategeko. Ku ya 13 Gicurasi umwaka 2022 nibwo Prince Kid yaburanye bwa mbere ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku bw'ibyaha bitatu yaregwaga ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko Ishimwe Dieudonné afungwa iminsi 30 y'agateganyo, byatumye atanga ubujurire bwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ari narwo rwasomye urubanza rw'ubujurire uyu munsi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntirwanyuranyije n'uko urukiko rw'ibanze rwari rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Ishimwe Dieudonné akekwaho ibyaha byishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ku bw'ibyo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ubujurire bwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid nta shingiro bufite, bityo agomba gufunga iminsi 30 y'agateganyo, akazaburana urubanza mu mizi afunzwe.